kastiu Paul apostol sa kinong Ephesus kalunong kabandriw kadukot kabaspo kabakatwe tin gipong kumne ha kabawai no tolong pi kiba khlain ha U Trai bat ha kabor ka jingkhlain jong to kieng no ya ka jiking atiar ka U Blei baroh ba pila ban ieng pyrshah ya ki buit thap U Soitan ini kitin kiba kwa ban yasam bat pi ki prabagi baroh ha ka por kawan macam ba kitin ka U Blei keren ingat ya pi Karena kita kasih kepada Paul apostol kepada syakni U Blei utho hak kita balang Ephesus ya kita kasih utho dia kibagi kepada Ephesus karena kabalang ha Ephesus kadailu kabalang kepada U Blei ulah keren ha syakni U Blei ya katanya siam hal kitab di berpau kalau nong kebaan kebak Blei berpau sepang kali kebalang kali kebalang Ephesus dibagi kurang Ephesus ke jingong ke joki ke kam ke bagi gile habang ipet ya kali kebalang Ephesus kadai kebalang kebak U Trai kadai kebalang ke bongju ngit lumah kadai kebalang kepada bisar ha kepada pek bin pabin kabonju kadai kebalang kabonju penieng kelumar ya tinong yelak banyak sam yang ketin ke U Blei kada bisar ha kada pek ha atau lagi bin yang begitu atau ilong kaji jilong di kelong kuno kidai kibriu kidai kibage kiba U Trai kiba shanes kema U Trai kibalang kibage kibalang po Ephesus kita diberi pesta. Kadika nombak kepada rispa. Kadika nombak kepada rispa. Teripat kebaja. Ha kajing jong kibanget kepada po Ephesus kalau. Kadika nombak po Ephesus kadai nombak kepada kibriu baru ki leke kadai kam ka khai ka paten ka business. Bat ha kadika nombak ka donru kowe ka jaga sangit jong kiling kiha. Kipa he kiba kibriu na keleng berso kuai ke tuan hang na ko kani kanong ba Ephesus balai namar ba ka khai ka paten kata ka business ka bile kalong ka ya ba po Ephesus se kibriu dan kata kanong ba laong ba kitin U Blei ka itu kong nadu kibriu ki bare hadu kirang ba temen kile ka business kilong kibriu ka baru supa kita kibriu kepada U Blei, kita kibriu kepada syariat U Blei, kita kibriu kepada bisar dunia, suara bagi pengieng, ya mengelak banyak sama kita U Blei, kita kibomjuknya kumar, kita bisar dunia bin pabin, atau kita jingkai malam ler, kiwan yang kebalang macam ni, kikuat, bagi jingkai bakalang, kiwan, apa kebalang Ephesus. Terkait baca kalau bang, suki pasuki. Gibanget benar po Ephesus kata ka jingkit joki kata ka jisnya ka joki ha U Blei kata ka jingkit ka U Blei ay ki kalau ka sedang berbelor no kalau sedang benduk no kalau sedang bertelur no mensyakwi ya U Blei hak bemen kong kilong kibriu ki smart balai si gajingsan kilong kibriu ki ba sana scam U Blei kilong kibriu ki ba bisa banyak kepada pek banyak dari suki pasuki kata gajing gejilong jong bangit kepada bisa kalau sedang bertroy no kata gajing kestan jadi kalau sedang benduno namar balik namar banadu ibalik untuk ibahe temen kila yuk mengkamai bisa kila kita business kebasnya si cucu hande kalau bahasa pang gajing jilong jong kita ki bangit atau Ephesus tolong don kowe ke jingmane kata temple ke bagi dong hapok jong kata temple don kowe ka Blei jong ki makateng kan diana kine ki briu ki bangit jong kata balang hapok Ephesus kisna ya kata dur jong kata Blei jong ki anda kata dapat kisna kile banji ki yo ki hak kita ki bawan na keleng kiri jong kata buat kowe ki tip yang kata dur jom kata Blei diana kata kita buku ke tempel ke joki hapok ke nombak Ephesus
Kamut baki khayi, mo ta ketang ke jong Blei aga dur ke jong kata Blei jong ki khayi no, ki kamai no. Ba ong kan ta ba kham su si shuk tolong ba hapo jong kata temple ki ele ek kam sniu. Ki klim, ki kai kun the. Ki kam ki ba phim sau nut ban da prakhat ban da yakren. Ki le ek kam hapo kan ke temple ke ki. Hapo ing mane. Kayin mana kadai kebalak kentang, kebak kuat, kebangin bit, berwarna ya kita ke jing sniu ke jing japo. Henry kibanget kibran ko Ephesus kiwanra, kile ke terkam kayin mana. Bapak kan kata Henry kini kibriu banget apa kita lihat kita ke bisnes langsung sucuba kia dia titik briu. Ya kulung kena tintai, berkhat. Kila kita kam sendiri kan kita kejing sendiri kebak balang Ephesus kayak gitu. Hak komen ko biskop na dei kiba kibom dangit lumar dei kibangit kiba pada bisa punya yang ketim ke jong Blei kiba kuliah ha kiba pek ha yang kejing jolong tu kibangit lada dei beri bom da kiba senya kiba berwandrum kiba berniang bernyala ketim ke jong Blei kubang yang hang kata gede jinglong kebagi bangai ke Ephesus kita. Kalau ke basosik ada kata kata. Mereka ipat ke U Blei. Upasiau lembak syakri juga boleh upol. Utok ya kena kashti bangai. Ba U Blei ukwa ya bangai ke Ephesus makin wan yang syak kata jingit ke banyak kong bijong. Lada kuliah kitab jingpen pau. Kalau nang ke baar ke banyak kong pijam. Bahkan kena ke balang ke Ephesus kalau dukno ya kita ke jingit ke banyak kong jongka. Ya ke bakal don mana kong kilong kita smart pas itu U Blei ke mula itu dulu ne. Ndai suki kis dang berkelot no namar baki dei ki briu ki baru spa. Ka kham kon no ta ke spa ke jongki. Kila bunkam no ta ke jinglong perthe kata khai ke pateng ke jongki. Ka baki don ko kata nomba. Ki briu na kalen sri ki wan. Ki sat ta ki bnai ki snem. Hapo ke nomba Ephesus. Kadai ke nomba ke baru spa ha. Kip julek pai suk sagi Islam ke joki namar ba kita jing kamai spa ke joki mata ko Ephesus ke bawah ban batai long pi nadu kulung nadu rambak kemen dia harus spa lo kita jing kita ke bisnes hagi por mensua kim don kini ki airplane ki train banwan ki ya ta ki jihad da ki benai da ki tayo ki wan ki don po ki jihad ban po siya ke nomba Ephesus ya balik ke jisniu kasawan hapo kata kanomba Ephesus balik ka jingkieng balamler jingkieng bakla kiwan nama ki briu na kalen jong keri kiwan don ko muslim wan don so we pat hindu don so we pat usik kunta kata baroh kiwan na kanomba don ki kristan ro ki bawan juga se andre katung ka jingkieng ki jong kiwan ra hapo kanomba Ephesus nama baki sa na ki benai da kisnan dan benai da kisnan Kibriu pula download dulu. Kita pas lagi bisa menjoki ki trashtom hapo taka nomba Ephesus. Dan pada kata aku jisni kasawan dan rum kejibin menjoki. Soitan lagi pet hakashi kepada kong menjok Petrus karena kebesaran ke bapra kau. Soitan belum kumputa using ubakerbu. Udah ya carum seneng. Udah pet yang apa pun yang mutli. Yang no ba kung yamut tali, kung yamut, no kung mangitip ba kita ki senhe, kita kem swa, kita khlain swa, ya ubriu, ya kamrat, dan kita no ki baki kiyo berkem. Hadu banda hijrut, kita kising kisirap la, dia lo baroh kon, kita sanguit ba. Kata dia ke gilong ke jong senhe. Henry Soitan lo, ulang habis tak kerukong. Udah ya, shalom seneng. Udah pet yang iwik tuai baroh hapo ka jikim ke jungi kalong kumno kayat kayang jungi kalong kumno kum ki Kristen Soitan ikwa yang apa ki bangi syakri U Blei yele pyrshah ukwa bangi ki kun ki U Blei yele pyrshah U Blei ukwa yang apa ki bangi kletno banduai ban kule ektim ke U Blei ukwa yang bangi wan na ke jingkieng lang kune ukwa yang bangi plek jimut
tang sa tim ke jong Blei. Iperbukan raya pi da kuni da kutai. Kum ba ulet kibalang ko Ephesus. Ai ki da kata kom ba ki kinyuk ban kamai spa sedang klet no ya Blei. Wat hapo ing meneru kilet ki kam sniu. Ada ka kom trekam ke jong Soitan. Dia apa dia biru. Upet benia. Uyak serum sana. Wah. Dah iban long kibat lot hamsa ka hak tak por. Sangun dok yang. Dia ka jiku pak. Kai ka pol kuntu hamne. Haki balang ko Ephesus. Am na haki balang ko Ephesus. Hendai ukenturu yang apa dia pi ki banget ki badon hamne ko khwai muta patigi lang baroh. Muang. Ha ka ba waino tolong pi ki ba khlain ha utrai bat ha ka bo ka jingkhlain jong to kingla ya ka jingkieng atiar ka jong U Blei baroh ba phila ban ieng pyrshah ya ki buit thap Soitan ha ka ba waino tolong pi ki ba khlain ha utrai ka kitim ka jong U Blei kong tang ta bangit ubayai ne na basdam hadu dakut unyo la im unyo ya jim ka babam jukut kaba U Trai Yesu jungi udah konkret mentah kejaka habeneng udah mentah kejaka penyuki bangin sedang ini belum kita juga ya ini ada sedang duduk dekut ini dia bendai saya kata jingsuk ke babam jukut kaba U Trai Yesu jungi udah konkret mentah kejim kejungi lang baroh kibangin ikun kejungi kumbangitip agak kisni kia kibangi idam menta nyimelat ban syakli ya U Blei ban syakli lat lut nama jong kene ka jingpang corona ka khlam tawan kiba bun ki banget kila sedang ban sakamano kila sedang ban yak sene setai mo nama ba kieng manela khang kerdep kimiyok si ban wan ki jingseng. Jadi nama kata kadau kebun bagi bangit kita sedang mensakaman kita sedang menjano. Hendai kakitin ke jong Blei kam kuat yang apa pi bagi melang kita. Wat ada di biok panwan nak jingseng dulu. Hak jikim ke basimet ke jongi. Wat lagi dan hak dalam nak jaka. Hato Blei ujisu dan yang ke jikim ke jongi. Hato ni ayam ke por ke basyakri ya Blei. Ni ayam ke por basyakri ya Blei. Banle mau berkemau. Hagajin ko simet ke joni. Kata gede ke bakongsan. Wat kata ni miyo panwan na ke jinis lang kumne ke mangi don ta. Kata ni don hakino kino ke jaka kum ki banget, kum ki khun ki jong Blei. Ni dai ki khun ki jong Blei. Ni dai berkemau yo Blei. Ni dai bersyakri u hakaman sim ke joni. Ni dai menyelek perserang. Ya Soitan. Nimdai ban ailat da wan ban yong teli ke jing ke jang ke jop. Phim su tana ada ki wei ki wan ban tukla re ke jing ke jong pi ya ke ying ke sem ke jong pi. Dai ku tahi nimdai ba su tana ya Soitan ba wan ban ba sosial ke jing ke jang ke jop pi. Nimdai ban long ki ba lai lot. Nimdai ban long ki ba lai lot nama U Yesu Kris. Ula ya halor jong ke ding na ban pen lai lot ya ki pop bat kiram ki jang ke jong pi. Nhưng tên nó bảo rồi, kiếm lại được. Syakli ya U Blei. Ai ke buram ya U Blei. Kumba U Trai Yesu jungi kwa yang ada pi bangin long di baklan. Yang scam hak nongrim ko pi pidon. Kum hak pot dia ni ukris. Pila ai kot. Pidon ke jingi. Pidang ke jingi. Kini scam ya U Blei. Kadang-kadang bakali ya ti. Mo yo si pastor. Shua baptis ikeli ya ti. Hato don makan bor ya pi. Bangit ya Yesu. Em nagamon bade. Pidang ke jingi. Kuma pidang ke jingi. Hakapor ko pi sedang banlong. Kinonghut ke jong Kris. Kata ke jingi. Kam desu bandu na ke jingi ke jong. Nimdai benlong telot. Nimdai benlong man thai ban syakri ya U Blei.